Күйгім жоқ аппақ сұлу таңдардай, күлкіге бай, сүйіге бай, шаңқабай. Көкіл өттік, көңілдерді көтерген, қандай соның студенттік күндер ай. Ағайжейлер, ұматту біздің студенттер. Сіздерді бүгінгі студенттік күн майрамыздар менен чын жүректен құттықтаймыз. Жанатчымыз Айтматов ағамыздың 90 жылдық юбилейіне арналған Чакан концерттік программасыны ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Концертті баштау үшін сөз кезегі тарбия жана спорт билимдерinin боюнча проректору Тагаев Мыктыбек Исманалиевич. Бүгінгі мына кіріп келген 17-ші наурыз негізінен студенттік күндер ілгертелер келеді. Біз де бұл күндерді белгілеушіміз үшін майрамlarına чын жүректен құттықтаймыз. Мына барлар бір үйлерде болып, бір жерде жашап жатасыңдар. Жатақхана деген бұл біздің екінші үйіміз. Ата-енеміздің үйінен шығып бұл жаққа келіп жашап жатамыз. Ошон үшін 17-ші наурыз біз массовый өткөрмөйлө традицияга айландырдык да айдын. Эки жатакханада өткөрүп атабыз да. Жатакханада балдарга көңүл деген сөз бар. Руководство жылда келчилер бүгүн ишер токтойт деген үчүн башка иштер менен бере албай калды. Ошондой болсо да чын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңерге ийгилик, окууларыңарга да ийгилик. Студенттик күндөр бәрінде оларды бұны оқып жүргенде көп сезбей қалып сөзіміз. Бізде бұлаққа келгенде бізде сағынады. Ошон үчүн бүгүнкү эң бир алтын күндө отуруп деп эсептелинет. Сезе билиш керек, жакшылап түйүп жүрүш керек. 4 жыл батыл өтүп. 4 жыл ушундай батыл өтөт, өзүңөр сезбей каласыңар. 4 жылдан кийин 4 күн өткөндөн кийин эле сагына баштайсыңар. Анткени кечеге эле жаныбарда жүргөн достор уже сагап кетет. Мындай чемпионатта канаттарыңар менен үшүп кетесиң. Үчүнчүдөн, ушул уянарды бир эле студенттик күндө майрам эмес, күндө майрамда бул негизи. Окуу жайлардын арасында Кыргызстанда жападан жалгыз дене тарбия мугалимдерин даярдаган жогорку окуу жай. Бул 63 жыл болду. Биздин окуу жай 63 жылдын есебінен 15 миллион ашыл дене тарбия мұғалімдерін тарбиялап шығарды. 15 миллион ашыл дипломированный специалисттер алды. Ошолордун катарын ертең силер да толуктайсыңар. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой жылда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясына бүтүрүүчүлөр келет. Аны көрүп атсаңар керек, может араңарда катышып аткандар бар. Жылда футбол уюштуруп берет. Туурабы балдар? Быйыл 17 команда келди. 17 тоюз бул деген 17 слой бүтүрүүчүлөр келди. 2000 жылдардан баштап 2000 жыл мына биз бүтөбүз. 2000 жылда ошол уюштуруучулар биздин менин курсташтарым. 25 бала жылда уюштурат. Быйыл 9 жыл чогулду. Эки жылы 10 жылы буну традицияга айландырды. Бул деген эмне? Бул ошол азыркы жашап аткан жашоодогу жетишкен ийгиликтердин баары ушул дипломдун артынан менен деп атат. Баардыгы. Ал кайсы сферада болбосун, дене тарбиясында тренерме, же органдарда иштейбиз, же дагы бир бизнесмен болду, бирок ошол диплом, ошол чөйрө, ошол окуп жаткан достор, балдар, кыздар баары биргеликте ушундай ийгиликтерге жетишип атат. Дене тарбия академиясынын негизи дене тарбия академиясы себепчи дегендей. Ошон үчүн силер да эртең бүтүп кеткенде академияларды унутпай, мугалимдериңерди унутпай, келип кичине жылуу сөз айтып, ага эже деп койсоңор аябай биз мугалимдер сүйүнүп калабыз. Ошондой эле араңардан жакшы окугандар академияда калат. Зарплатасы аз болсо да фанаттар иштеп жүрөт. Айларыңарды анча-мынча айларыңарды сыйлай билгилер. Анткени эртең эле өзүңөр ошол жолду басасыңар. Бул дагы бир жолу кайталап айтайын, 4 жылдык өмүр аябай бат өтөт. Шуулдап тез өтөт. Ошону жакшы өткөргөнгө, жакшы маанайда өткөргөнгө аракет кылгыла. Себеп дегенде бул тарбия проекти болгондон кийин көп маселелер болот, араңарда өзүңөр деле угуп жүрөсүңөр, бири-бирин муштап коет, хулиганчылык кылып коет, мугалимдерди сөгүп коет, же болбосо мугалим эжелерди карынтып коет.
Anam açısını olup, zaman göre jakşı görüp, anday situasiyalar senin arada az olsun. Hakır bol olsun. Andan göre pozitifte aldığına kadar görüşün gerek. Sportun çevreleri olar. Bu vazmanın çevreleri örülmedi. Yaşlarına ötkede. Sportun çevreleri, sport, el aralık çevreleri. Buna geçen yakında da bizim stüdent vallahi kızlar uzmanı Maslova, zaslujeni master sporta oldu. Maslova Tuncek Oğazı olmadı. Ağa öğrendi geçen ayağımıza. Şaşırdı bunu Joloman'la öğrendi. İsmail Amantur'la öğrendi buna. 4 stüdentimize master, zaslujeni master sporta öğrendi. En büyük derece yaptı. O sonunda derecelerinde aramada seyredin istesine buyursa. Anı tuğra vakitte. Vakitte tuğra olmalı. İlimli tuğra, bilimli tuğra olsana o çocuğu derece desene de öyle. Bugünkü bayramlardan daha güzel Çincilik var. Bizde de aslında kızlarımızlar bulardı silah bilirler. Bulardı silahında tırtırmayan silahın bunlar. Gerekten öyle yol aşkı olur. Bizde az kızlar. Sportta gelgen kızlarımız sana az bulalım. Onun için büyük tutabilelim. Kırgızda kızın çaşı kızın çaşı olup da kızları daim silah gelgen ata babamız. Onun için Türkler içine jakşı jaktan ömlök edildiler mi sırada? Jaman yollardan görmeyin sırada, yalan jakşı yollardan. Lan ança sportta, okulda, sessiyada kıymetler olsa, muğamlarla jakşı atına şeyine yürüyorsunlar, öz yol gelin bütüp getirdi. Yok, okuş gerek aynı. Okup, ilimde kişiye terek izliyorsunlar, kötüne seyircepeye alasınlar. Diplomla alıp ile yaray olan mallar olur. Diplom, bu sırada yaşamda olan bir açıkçına. Bu açıkç sırada batılılık kaldırır. Taza yolda dursunlar, taza ilim alsınlar, bir silah andırılsınlar. İşine de gelip daha güzel olmaya kalmaya. Turmuşka tuğ borondop, tuş tarafka çaçuu da, taqdir burçuk taşlar menen atuu da, senin gana meylimingdin kuvvatı jidetelerimin barın basууga, hani jaşsın, aruzatsın, student kısmatına. Salam eкен. Zaten ay çırağım ağlarım. Seni görüp ben kazana başladım. Şaştı uzak yetenekte bir yolum. Bir şaş o belki yaşamında yanacağım. Karaylanan ömrümün ordu. Kayra baştan da gülüyor olur. Kayra yaşlılık göçer ayrılmazdan gitmeyecek. Sarılayım karındaşım, karındaşım haberim yok. Yılanır bitti çulkan çölmülü. Benim ismin gayran yaşlığım ölüm. Barakkanda balmında gagol gördüm. Ey bakın benden alın seni sümbülüm. Karaylanan gönlümün urdum. Kayra baştan gönlümün ırmalım. Kayran yaşlılık göçür ayrılmazdan gitmeyecek. Tanrılayım, karındaşım, karındaşım bana bir yol. Yılan soylu bütün süyümün bir samattan koyun bolun düğünün. Özüm beden ayıp suday sezilir. Ay özüm bir bekleye mınca sürür.
ayrılmazdan gelince kardeşim bana bir beni dağlanday alçadı. Ağımda sakalı tüklü çarçadı. Üzülmeden ayıpsızday sesini. Ay gözüm bildiğin de yumurcası karaylanan gönlüme nur dolu. Kayra baştan gönlüme yanır dolu. Yaşlılık göçe ayrılmazdan gelince kardeşim bana bir Kırgыздın Zalkar ulu dünügü atı tanımal belgülü жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесинде кыргыз эли белгилеп отурабыз. Анда эмесе назарыңыздарга Саманчынын жолу чыгармасын senin akılmanlığına, hayatına, senin üstüne gelip yazı oturan. Şöyle de, yemin de düşündür, yemin de baytullah sesler almayı. Alakanda ayak bıraktı, ahır gücünün kullanışını tuttuğunda tabağı. Beni arayüzünün şimdi değişeni. Bak, söz üstüne bir kurula değilsin. Arsada, Türkiye'de, güzel bir falan sınırlamalar. Falan. Hangi benim gözüm değil. Adamlar bir kanal yolu geçmişi, bu tarz bizim büyük gözüne geçmişi. Beni seninle götürüp, benimle götürüp çabayıp. Ama, yemesin. Senin bu sırama tarih deyince öyle. Alemin, benim aydarım sonuçta ikisi olan yoktur. Bu göktün başına geldi. Büyük adam balasına balta vurdan zulüm güç. Biz anlamın bir yaparız. Hani kim kan döküp, hani kim can verip, hani kim kan duyup, çok kurulları sevdiğimiz. Hani kesip bizim adam dediğin atılacak. Bir saatte bir Malları tamba tanıtı kokuduğunun uğruna mal vermek çok iyi oldu. Al bir bak. Bir saatten bir yemediğin başına işte varıp sayıklayın. Düşmanlığın tamamı üzerinde varıp tanrı'yı yaptır. Özüm yazık bu. Özge bütün, değil bütün, şeyi bütün. Dünyanın bağırdıkta sınıfları için. Bu bunun adı çıkartın. Adı kalem sistemim. Adı gözüm. Apa, minbire kapadı senin de. Kadrin hadi değil böyle. Düşün,
ыктыяры менен ушуну туура деп таптым. Эч кандай кылчактаган жерим жок. Жекенин бул ишти мага сенip тапшырды, ал үчүн сыймыктанам. Мени жоктоо апа. Менин артымда тыяры калган жок деле. Эгер мындан ары согуш болбосо, жанынан сүрөлгөн баланын аалаганы ошол мен. Бул кеткен кыздардын доодурган көздөрү ошол мен. Бутактарды көргө жалбыра ошол мен. Сааланып чыккан элим ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ошонун баары мен. Мен деп билип жүрдүм апа. Апа, эч ким ыйлабасын. Мындай элим үчүн эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайрып кош. Кош каранымдан айланайын. Алапо. Сенин мугалимиң, Мейитмен Мансалбек Исламкул. 9 март 1943 жыл, саат 12. Sizlere zamançının жолу повестин көрмөктө. Турда биздин заманда кандай болду көрөбүз. Энеке бай, караанынан кагылайын энеке бай, деги эсен аман жүрөсүзбү? А мен чалбайм. Чалсас албайм телефонду. Билесизби себеби? Себеби жалпоонун жардамчысы, адамдардын алдамчысы болдум. Калп эле менде баары сонун. Окууларым жакшы дегени менен, бирок мен андай эмес. Андай эмес энеке бай. Бул караандай калптын казаны кайнабайт. Сиз муну сезип, билип эле турасыз. Уйку жолдон адаштырды, жалкоо кылды. Билемин. Мунун баары сиздин көкүрөгүңүзгө канжардай кадалып, жүрөгүңүздү тилим кылып тилип турганын балам кантип эле ушул абалга түштүм. Сени менен сыйынтканчу элем го. Бул сенин мага анар бийлигиң берет. Ар кечте ден соолугуңдун амандыгын тилеп, үмүтүмдү актаарыңды сурап, Аллахка дуа кылар элем го. Жок дегенде ошол дуама себепкер болуп, аракет кыла албагандыгыңбы? Жок балам, жок. Мындай болушу мүмкүн эмес. Деп жүрөгүңүз сыгылып, көзүңүзгө жаш кылдырып, катты калдырып араң окуп жаткандырсыз. Ооба, мындай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес энеке бай. Адам колунан келбес нерсе барбы? Жалкоолукту жанчы салууга мүмкүн эмеспи? Албетте, адам колунан баары келет. Адам баарын өзгөртөт. Мен жашоомду жаңылайм. Алдыдагы 7 сааттан кийин уйкумду ачам. Шайтандын бүтүндөй ишин талкалап, ойрон кылып, сабакка жөнөйм. Максатыма карай чуркай албасам баса албасам жүргөлөйм. Иши кылып алдыга жылам. Ишене бериңиз энеке бай. Ишениңиз, жигиттик сөз берем. Мен баары үмүтүңүздү актайм. Сиздин оолуңуз Кейип болот. Урмат Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясынын жатаканасы Малтыбаева 36 саат 12. Мына эмесе бүткү ден соолуктун мүлкүдөй азыркы учурда сиздерге маалым болгондой эле ушул келаткан жуманын 1-күнүндө деканатка талапкер шайлоочулар болот. Ошол шайлоодон бир көрүнүш. Башкыруу факультетине талапкер, 2 талапкерибиз бар. Сазибаев Сайын Сейитбекович. Лайронов Александр Федорович. Факультетинин талапкер Улгожоев Айдын Жекшенович.
ТП факультетине талапкер Абдрахманов Бекжан Ажыгулович. Bizler anda mesela talapkerlerin программасын оқып кеттіңіздер. Так, здравствуйте, уважаемые мои коллектив, уважаемые студенты. Если я буду деканом спортфака, я свою машину подарю за свои призовые месяцы для соревнований. И первое, это наше посещаемость еще раз слабо. Вторые, формы наши всегда спортивные. Мы же академики, нам нужны классические формы. Третий, мы же инженерские факультеты, поэтому мы такие сильнее. И четвертый, за призовое место я свою машину поставлю. Мне не жалко свою машину. Уважаемые мои студенты, вот мои. Браво! Мына сөз кезеги Азизбаев Сайдин Сейитбекович келди. Урматтуу коллектив, мен Азизбаев Сайдин Сейитбекович. Бул шайлоого катышып жатып мен өзүмдүн башка принциптерим келдим. Биринчи принцип. Академия кызыл мес менен келбей, маршрутка менен келем деп чечтим. Экинчи бул Салам алейкум. Иди, сними кепку, сними кепку, иди. экинчи принцип бул студенттерге болгон шөйлө токтотулат. Үчүнчү принцип бул эжелерге кофе какао берем. Өзүңүздөр билгендей мен бул машыктыруу факультетин бүтүргөм. Студент кезден бери билем. Бул машыктыруу факультети это вам не fight, night fight. Не М1. Это машыктыруу факультети. Жашасын машыктыруу факультети. Кийинки талапкерге сөз беребиз. Кулкожоев Айдын Жекшенович. Ассаламу алейкум кесиптештер, саламатсыздарбы студенттер. Баарыңыздарды биринчиден майрамыңыздар менен, экинчиден ойлоп карасак шайлоого келип калыптыр. Мен кээ бир адамдарга окшоп агитация жүргүзбөйм. Жөн эле акырын эле силер шайласаңар да шайлабасаңар да өтүп кетем партияга. Ошон үчүн акырын эле технично шайлап бергилем акырын. Ошол Кийинки сөздү Абдрахманов мен тааныбай жатсам мен Абдрахманов Бекжан Ажыгулович. Форма уялдым, сүрдеп жалаң костюмшун кийип көрүп калыптыр. Могу форма кийгенден бери жакшы болуп өзүм жакшы эметип атам. Ташты өзүп кичине. Ассаламу алейкум кесиптештер жана академия студенттери. Буюрса мен военный кафедранын деканы болуп факультетке шайланып атам. Буюрса өтүп кетсек. Салам алейкум жигиттер. Айбак койгон жоксуң. Брат, чык. Şöyle Ceylin, eşit sıkman cevap eşit sıkman cevap koy. Bilsem, pastanla жүрүм. Өзүм акча чогултуп, машиналардын акчам бар болчу. Ошол акчаны мен скарабин советскийди мен өндүрөм. Биринчи корпуска ташка келбейт, военный кафедран университетке ташка келбейт. Мен буюрса тек скарабин бюджеттен өстүрөм мен. Ченеп болот.
Бастайынан сөз берем, военный училищен университетте жалын военный ушундай жүрөм. Спортивка андай. Классика кирип калсам, ар бир менден сайыска тест атып. Ертең ұмытпау, ертең спец болады, военный кафедрал университетте жылдар оқуға келгілер. Шол мен коллегалар, мен сіздерге бір секрет айтып қойын. Бұл академиядағы пластика әйнектерді мен салып отам. Потом ұмытпай шайлап қойсаңыздар. Сейчас, ой, я забыл его. Я же вам сказала, продаю свою машину за призовое месте. Ну, не знаю, Сайдин Айзбекович, наверное, его машина жалко, красный Мерседес. Александр Федорович, что вы позволяете? Что ли хочете, да? Қалдай. Макс. Бізге де түсінікті. Жақынсаң еді, болмайды. Оға жоқ деді жоқшы. Бізге оға жоқ деді екелесі жоқ. Сізге сұрау береді. Оға жоқ деген жоқ. Жұмысқа дайыма кетіп келесіз бе? Қойып тамақ ішкенде ақша бересіз бе? Жоқ. Сегізде жүресіз бе? Жоқ. Өте шаңыз келеді. Жоқ. Я қайтсам Танысымды ақша бересіз бе? Мен сөзін десек қаласыз. Жоқ. Спортный машинасы бар. Жоқ, болған жоқ просто. Неме аузынан Жоқ. Жоқ дейді, Болбайды екен, просто по губам читает она. Берем, сұрау берем. Америкаға кеткісі келеді. қатырақ қоя қойшы. Бияққа ұлы айтсам, ұлбай олым бияққа. Бізге бияққа. Сен сүрің, олжан бияққа.
Где пропуск, сынок? Где ваш пропуск, а? Без пропуска не пущу в общагу. Без пропуска не кушай. Не кушай, не пропуск, сынок. Bugün stüdentler günümüz. Stüdentler günü vermeyin. Физкультурный академияда оқиды. Оқисыңар, оқу бар, тренировкадан башка. Ал жақта аябай қиын сабақтар бар. Массаж, ЛФК, ФК, аябай қиынала озбайсың. Полигон не жақсы болып тұр, ә? Beyin üstün camanda var. Çok şaşırtıyor mu? İngilizce girseniz, onun içinde böyle var ki. Şuhat. Скажи мне 5 физических качеств человека. Сила, ловкость, выносливость, сила, ловкость, быстрота, ловкость. Я не знаю. Жоқ, тек-тек. Бұның азыр ойынның шарты, экономикадан оғыздарды қалып, қолыңыздарды артқа алып, оғызбенен бұл жіпті оғызға чоғылтып, ақшаға жақындаш керек. Кимдигинче ушул акчага оозун тие турган болсо, акча ошол. Ой, Дилнурай. Кол аттагылы. ортосунда 1000 сом бар. Колуңдар менен кармамай жок. Түшүнүңүздөр, э? Анда кетип башталды. Gözü jup al. Башталды.
тамашаган. КамАЗ менен Тико сүйүшсө кандай болот эле? Алло. Алло, ассаламу алейкум ата. Алейкум балам, кандайсың? Ой, жакшы, жакшы. О, агай. Алло. Укуатам балам. Ата, сиз алма сатты деп уктум. Сатты. Эмесе мага акча сурайын дегенми ата? Сен жакшы болбойт балам, не дейсиң? Акча дейм ата, акча. Жок, угулбай эле. Ой ата. Сөймөгүңүз менен ортоңузду бириктириңиз. Иә. Сөймөгүңүз менен ортоңузду бириктириңиз дейм. Аны бармак менен сүрсөңүз. Акча дебейсиң? Акча жок. Я. Акча жок. Ой ата, окулбай да. Акча жок. Акча дейсизби? Балам, алаканыңды жайчы. Жайдым. Чыпалаңды жум. Жумдум. Аты жоңду жум. Жумдум. Ортоң жум. Жумдум. Бармағыңды жум. Жумдум. Сөмейің жум. Акча жок. Шумен сачып бүтмөктү. Бери кара кылай. Бирдеке сайыр. Ажал. Шарты бұл жерде онына үш басыптар тұрады. Дұрып десті? Не тарайды? Ойдың шартындай өзімен әртісін Al birinci marka başlıyorsunuz. Давай. Oyun şartlarım. Ekon jakka terus moya. Да.
Beş bak gene. Çok prestijli. Çok rahmat. Keyingi can düğünleri. Saçımды тарасам да карабасам, күндү карасам да карабасам, бир гана апам сөзүн таанып кетпейт, бир гана апам мени таанып кетпейт дегенче апаларга калат.
Опа, эшелек калтырбай, чай куп койсуңар бе? Иди кепку сними. Чай куп койсуңар бе эшелекке, чайы жок калды. Бар издебейсиңби? Нарсы жоқ бізде. Арналган чакан концертибиз соңуна келип жетти. Анда эмесе сөз кезегин Айда эжеге. Урматтуу студенттер, мен баарыңарды келаткан жаткан студенттик майрамыңызга коштуктайм. Баарыңарга чын денсаулыкка алып кетким келет. Баарыңар келечекте мындай мыкты жигиттерден болуп чыккыла, силер болсо жакшынакай аялат болгула. Амин. Анан атай силерге мына сулуу кыздарымды алып келдим, жигиттер. Ошо баарыңарга денсаулык сагына оорубагыла. Ата энеңерди сыйлагыла. Бул баары студент кезде кетет. Силерде чоң ойлосуңар. Чоң жигиттерде болосуңар. Үйгөдө чака жана бала чака болосуңар. Ошондуктан силерге эмне калып кетем. Окууларыңа ийгилик калып кетем. Анан келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун. Өмүрүң мындай жашынакай мындай цветущий садтай болуп мындай, анан ушундай сладкая жизнь желаем, да? Урматтуу студенттер, сиздерди алдыңыздарда кетип жаткан эл аралык студент күндөрүнө чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздер бар биз ушинтип иштеп, жумуш болуп, сиздер үчүн иштеп атабыз. Ушул окууга келген максатыңарга жетип, баарыңар ушул жерден диплом алып, жакшы кесиптин ээси болуп, өзүңөрдүн тилегиңер, ата энеңердин тилегиңердин кабыл кылып, баарыңарга окууңарга ийгилик каалап, терпение каалап, ошо окууңарды бүтүшүңөргө чын жүрөктөн каалайм, эч качан оорубаңыздар. Ошондой эле бүгүнкү убактыңыздарды бөлүп, экинчи жатканадан келген конокторго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биздин майрамга катышып кеткениңиздерге. Анан бүгүнкү биринчи жатакананын жалпы ушул жерде катышкан студенттерине ыраазычылык, буларга диплом даярдап койдук эле, буюрса эртең тапшырабыз, техникалык немелер менен чыкпай калды. Баарыңар студенттик майрамыңар менен. Ушул жерде эшиктен киргенден баштап биз бир гана силер үчүн иштейбиз, силердин амандыгыңарды тилейбиз, силердин ийгилигиңерди каалайбыз. Ошо жыл сайын ушу силерге бир аста болсо студенттик бир жакшы мемлекетти тартуулаганга жылдар майрамды аяктайбыз. Балдар бул жакта кеткен студенттер бирге майрамдык кылып напиток тигип алып келиптир. Бул деген биздин жеке жатакананын администрациясынан коноктор болуп барып ушуну бөлүп ушул жерден жеп, чакан болсо да майрамдык шанын тигип койгула.